Amakuru yutirwa cyane aturutse mu burasirazuba bwo hagati. Imirwano irakomeje hagati ya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije, bahanganye rero n'igihugu cya Iran. Aka kanya rero ingamba zifashwe na ambasade y'u Rwanda hariya mu gihugu cya Qatar, ngira ngo murabizi ko Qatar ari kimwe mu bihugu byamaze kuba biraswaho na Iran mu kwihorera ku bitero Iran yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatanyije na Israel. Ni ibitero byagize ingaruka zigiye zitandukanye, bituma ingendo z'indege ya Rwanda yazinasubikwa mu bihugu nka Qatar ndetse na United Arab Emirates. Hanyuma ubwo birumvikana ko tugiye kurebera hamwe izi ngamba, ariko kandi reka mubwire ko mu by'ukuri mu buryo budasubirwaho ambasade y'u Rwanda muri Qatar imaze gufata ingamba zo gukorera online bijyanye n'ikibazo cy'iyi ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran tugeze ku munsi wa gatandatu. Intambara ikomeje guca ibintu hagati y'impande zombi. Ni intambara imaze kugira ingaruka zitandukanye. Igitangira rigikubita murabizi ko hahise habaho ukwicwa k'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei wa Iran. Ubu rero magingo aya biravugwa ko nyuma yuko hamenyekanye amakuru atandukanye aturuka mu nzego zitandukanye za politiki n'umutekano muri Iran, biravugwa neza ko habayeho ihererekanya bubasha ryabayeho ni nyuma y'inama idasanzwe yahuje abayobozi bakuru b'igihugu barimo abagize inteko nshinga amategeko y'abaganga ndetse mu by'iyobokamana ikizwe nka Assembly of Experts, ari nayo mu by'ukuri ishinzwe gutora no kwemeza umuyobozi w'ikirenga. Ubu rero magingo aya Ayatollah Ali Khamenei yamaze kuba asimburwa n'umuhungu we. Icyo tuje kuba tugarukaho rero muri aya makuru gatanu kuri gatanu n'imyemerera, ndabwira icyo Iran imaze gukora aka kanya. Iran irigamba gusenya ubwato bw'intambara bwa Amerika ni mu nyanja y'Ubuhinde byakorewe, turaje tubigarukeho mbabwire ko kandi andi makuru aravuga ko maginga ya Iran yarashe icyicaro cy'inyeshyamba z'abakurude. Abakurude mu by'ukuri mbakubwiye neza kugira ngo bashe kubasobanukirwa. Abakurude Iran ibaye nk'itanguranwa kubera ko byari byamenyekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziteguye kubakoresha mu ntambara zihanganyemo na Iran. Ariko kandi abakurude ubwo ni ubwoko bw'abantu ikizwa ngo ni ethnic group, ni ubwoko bunini butagira igihugu cyabo cyigenga. No kuvuga ngo abakurude ni abantu benshi, ni ubwoko bwinshi, ni bamwe mu bantu bo mu bwoko ariko babarwa nk'aho ari benshi, ariko ku rundi ruhande badafite igihugu, kubera ko nk'ubwo ngubwo abakurude bivugwa neza ko cyane cyane batuye mu gice cyitwa ngo ni Kurdistan, kigabanyije mu bihugu bine. Abakurude ahanini ubundi baba batuye mu bihugu bitandukanye. Abenshi nk'uko bigaragara ngo baba muri Turukiya. Iyi Turukiya nayo ni kimwe mu bihugu biri guhura n'ingaruka z'intambara ya Iran. Aha niho ngo hari abakurude benshi cyane, ariko hari n'ababa muri Iran, hari ababa muri Iraq ndetse na Syria. Ariko kandi ibivugwa cyangwa se uko bivugwa, Iran abo yigamba kurasa nabo ku ruhande rwa Iraq. Iran rero irigamba ko yamaze kurasa abakurude batagira ingano. Turaje tubikomozeho tubivuye mu zindi muzingo. Ni munyemera ariko ngewe ubwanjye ntangire mbabwira mu by'ukuri ibikubiye mu itangazo rigenewe abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, abari Dubai, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, kubera ko mu by'ukuri intambara ikomeje kugenda ica igikuba hagati y'impande zihanganye. Rero nyuma y'ibitero bya Iran, u Rwanda rwaburiye abanyarwanda bari muri uyu mugabane cyangwa se muri ibihugu bya United Arab Emirates. Ni myemerere rero ari nabyo ntangira mbabwira. Guverinoma y'u Rwanda biciye muri ambasade yarwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu icyo yatangaje nicyo nje ngo mbabwire. Ubwo ndabwira n'ibyatangajwe na ambasaderi na Louise Mushikiwabo, ni umuyobozi wa OIF, ni umuyobozi w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Guverinoma y'u Rwanda biciye muri ambasade yarwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko iri gukurikiranira hafi uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa hagati. Ni mu butumwa iriya ambasade yageneye abanyarwanda batuye cyangwa se bari mu ruzinduko mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain. Ibihugu byombi biri mu burasirazuba bwo hagati. Iran ikomeje kugabaho ibitero bya misile na drone mu rwego rwo kwihimura ku bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byayigabyeho kuwa
gatandatu w'icyumweru gishize. Ni ibitero byasize byiciwemo abayobozi batandukanye barangajwe imbere n'umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei. Ambasade y'u Rwanda muri United Arab Emirates mu butumwa yageneye abanyarwanda bari muri ubu bwami bwa Bahrain kandi yabasabye gukomeza kwitwararika no kurinda umutekano wabo. Kuri ubu itsinda rya ambasade ndetse na consilier riri kuvugana bya hafi n'abanyarwanda bari mu nshingano zaryo kandi riri gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo abanyarwanda bahabwe serivisi n'ubufasha bukenewe. Natagenda nababwira ko rwose ambasade y'u Rwanda muri Qatar yo yatangiye no gukorera online kubera impungenge z'intambara. Abanyarwanda bari muri biriya bihugu rero bagiriwe inama yo gukurikiza amabwiriza y'umutekano atangwa n'inzego zibifitiye ububasha mu bihugu barimo, by'umwihariko abari mu butembere bahize muri United Arab Emirates cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu basabwe kwiyandikisha kuri ambasade kugira ngo byorohereze gutanga ubufasha bukenewe. Abanyarwanda bari muri biriya bihugu byombi kandi bashyiriyeho imirongo ya telefone ni akamenyetso ko guteranya 97 15 08 242 hari na kamenyetso ko guteranya 9 7 15 04 25 18. Hariho na email yashyizweho ni ambabudabi@minafet.gov.rw. Hanyuma ubwo ibintu byakomeye, intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe indi ntera, impande zombi ziri kwesurana mu buryo bukomeye. Aka kanya buri ruhande rurigamba gukorogoshora urundi mu buryo budasanzwe. Reka turebere hamwe ibyo Iran yigamba amagingaya ngo yasenye ubwato bwa Amerika ni mu nyanja y'Ubuhinde. Kuri wa gatatu tariki 4 Werurwe nibwo ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran IRGC zatangaje ko ngo zasenye ubwato bw'intambara bw'igisirikare cya Amerika bwo mu bwoko bwa destroyer hakoreshejwe misile za Qadr -308 ndetse na Talay. Hanyuma rero nk'uko ibiro ntaramakuru Tasnim bibitangaza, ngo itangazo nomero 19 ry'igikorwa Operation Isezerano ry'ukuri rya kane ngo ryagize riti: ingabo zirwanira mu mazi za IRGC zagabye igitero cya misile ku bipimo by'ingenzi by'abanyamerika mu birometero birenga 600 mu nyanja y'Ubuhinde. Iri tangazo ryakomeje rigira riti: mu bikorwa bitandukanye byakozwe muri iki gikorwa gikomeye, ingabo zirwanira mu mazi iza IRGC zagabye igitero kuri destroyer y'abanyamerika yaririmo kongera amavuta iyakura mu bwato bw'abanyamerika mu birometero 600 uvuye ku nkombe za Iran mu nyanja y'Ubuhinde hakoreshejwe missile Qadr -308 ndetse na Talayer. Nk'uko bivugwa, nk'uko amakuru y'ubutasi avuga, ngo umuriro mwinshi wadutse mu bwato bwombi watumye ikirere kijima hejuru y'inyanja, ngo ibintu byari bicika nyabuneka. Si ibyo Iran yigamba gusa, ahubwo nigamba ko yarashe icyicaro cy'inyeshyamba z'abakurude muri Iraq. Abakurude, nyuma yo kumenya ko abakurude bashobora kuza kwifashishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yatangiye kubavangira. Igisirikare cya Iran nicyo cyatangaje ko cyarashe icyicaro gikuru cy'izinyeshyamba z'abakurude b'abanya-Iran mu majyaruguru ya Iraq, ibigaragara nko gukaza ibitero ku turere tw'abakurude haba muri Iran cyangwa Iraq. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibitangazamakuru bya leta ya Iran, igisirikare cyavuze ko cyagabye igitero ku mitwe y'abakurude irwanya impinduramatwara muri Iraq gikoresheje misile zigera kuri 3. Tehran ikomeje ibitero byibasira imitwe y'abakurude yo muri Iran na Iraq, mu gihe bivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifuza kubakoresha mu ntambara yo ku butaka mu kurwanya Iran yatangijwe na Amerika na Israel. Kuwa kabiri no kuwa gatatu umuntu umwe yarapfuye, abandi batatu barakomereka mu bitero ku mitwe ibiri itandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abakurude, nk'uko BBC yabyemeje. Intambara irakomeje. Hari icyo rero Louise Mushikiwabo ayivugaho magingaya, ngira ngo nacyo tukigarukeho 5 kuri 5.
ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo yasabye ibihugu bihanganye mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati gushyira imbere inzira ya diplomasi mu gukemura ibyo zitumvikanaho no kubahiriza amategeko, kubahiriza itegeko rirengera abasivile. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byarasaga kuri Iran bikica abayobozi benshi bayo mu rwego rwa gisirikare n'abasirikare barimo umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Mu rwego rwo kwihorera, Iran nayo yagabye ibitero bikomeye muri Israel ndetse no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudite ndetse na Iraq. Amerika ikaba ifite ingabo zirenga 60,000 muri ibi bihugu, inyinshi ziri muri Arabia Saudite, Kuwait ndetse na Qatar, ariko hari n'izigera ku 10,000 ziri mu nyanja ya Mediterane, hari mu bwato bunini bwa USS Gerald R. Ford ndetse no mu nyanja y'Abahinde ahari ubwato bwa USS Abraham Lincoln. Israel yatangiye kurasa muri Libani tariki 2 Werurwe ubwo umutwe twaje intwaro wa Hezbollah ukorerayo winjiraga muri intambara uvuga ko ushaka guhorera Iran n'umuyobozi wayo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Byinshi bimaze kwangirika mu mujyi wa Beirut. Hanyuma rero iyi ntambara yagize ingaruka zitaziguye ku bihugu binyamuryango bya OIF birimo Libani, birimo Chypre, United Arab Emirates ndetse na Qatar, kuko bigabwaho ibitero bya misile na drone z'ubwiyahuzi kuva tariki 28 Gashyantare kugeza na magingo aya. Umuryango Red Crescent utabara imbabare ugaragaza ko kuva ku itariki 28 Gashyantare kugeza ku ya 4 Werurwe abarenga 870 bamaze gupfira muri intambara, barimo 787 bo mu bice bitandukanye bya Iran. Ku ya 4 Werurwe OIF yatangaje ko Mushikiwabo ahangayikishijwe nuko iyi ntambara ikomeje kwenyegezwa, ikaba ikomeje kugira ingaruka ku basivile zirimo kubura ubuzima. Ati umunyamabanga mukuru harashimangira ko la francophonie ifatanyije mu kababaro n'ibihugu byose n'abaturage bo mu karere intambara yagizeho ingaruka. Mushikiwabo yasabye ibihugu bihanganye guhagarika iyi ntambara bigashyira imbere inzira diplomasi mu gukemura amakimbirane bifitanye, bikanubahiriza itegeko mpuzamahanga cyane cyane ingingo yo kurengera abasivile.